Mwaramutse neza abakunzi b'Intare Official, mugubwe neza mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze kwibarira na buri wese wakoze subscribe hanga ku Ntare Official. Ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza. Ni Clever Bemba rwose, kandi namwe ndizera ko mu nkunda. Mbazaniye rero amakuru yo muri iki gitondo. Amakuru mbazaniye n'amakuru ateye atya. Muri iki gitondo ibintu byaraye bitameze neza hariya muri territoire ya Uvira, mu mujyi wa Uvira, aho isasu ryaraye ijoro ryose kugeza amagingo yangaya rikaba rikirimo. Andi makuru n'iby'urupfu rwa General Mwaku umaze iminsi apfuye akaba atari yashyingurwa. Turaza tuvuge ku bijyanye n'urupfu rwe. General Firamoyave aricyo yatangaje ku bijyanye n'ibirego aregwa. Corneille Nangaa nawe yagize icyo avuga mu bijyanye no kwisubiza umujyi wa Uvira. Ariko mbere ya byose reka ano makuru tuyatangirire kubivugwa ahangaha mu mujyi wa Uvira. Guhera saa 2 za nijoro isasu byari isasu muri uriya mujyi, aho bakekaga ko abarwanyi ba M23 baba binjiye muri uriya mujyi, biza guteza impagarara, biza guteza ubwoba bukaze ku buryo isasu ryatangiye kuraswa kuva muri iyo saga ya saa 2 za nijoro kugeza amagingo yangaya. Byabaye ngombwa ko abakomandinga urugamba baza kurukomandinga bari Bujumbura, bavuga ko intare zishobora kuba zinjiye mu mujyi, kuko ari amakuru yaraturutse kuri muhanda route nationale numero 5. bavuga ko hari ibikoresho bivuye Sange ndetse n'abasirikari benshi bamaze kugera hejuru aho za Kabunambo, bashobora kuba baje kwataka umujyi wa Uvira. Bituma abasirikare bari kuri port ya Karundu, abari kuri Hotel Suzana ndetse no kuri Etat Major bose baza kwirundanya Kavimvira, ndetse komandema ituruka Bujumbura bavuga ko imodoka n'ibindi bikoresho bya gisirikari baza bakabishyira hariya ku mupaka Kavimvira, ku buryo intare za Saramwe zishobora kugera hariya ibikoresho byo bigahita byinjira mu Burundi. Ikitwa imbunda ziremereye n'izoroheje zongeye kumvikanira muri iyo misozi yo hejuru muri ho plateau. Bavugaga ko ari M23 iri kurasa defense za Wazalendo zari ziriyo, abandi bakavuga ko ari Wazalendo n'ubundi barasaga kugira ngo babashe kwigedonka gutera ubwoba, ku buryo isasu ryabaye ryinshi rwose na Bujumbura baryumva, andi mabombe n'ubundi akaza akagwa muri Lake Tanganyika. Urikumva ko ibintu ntabwo byari byoroshye, byaje guteza ubwoba mu baturage. Abaturage bose bahariya muri mujyi wa Uvira barikingirana, bibera mu mazu. Bari bibereye mu mazu rwose, baravuga ati ibintu ntabwo byoroshye, bisaba kugira ngo twibere mu mazu. Abaturage 6 rero nibo babashije kwicwa muri uriya mujyi wa Uvira, abagabo 4 n'abagore 2, ariko imirambo 3 yaje kujyanwa mu modoka za gisirikari za FARDC, indi 3 niyo ikiri mu ngo zabo bashobora gushingurwa n'imiryango yabo. Abandi imirambo rwose yabashije gushimutwa n'igisirikari cya FARDC n'izo ntera hamwe n'izo za Wazalendo n'ubundi bagenda bafatanya urugamba. Ukumva ko ibintu byakomeje kuzamba, ko ibintu byakomeje kuba bibi ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, ndetse ukabona ko n'abaturage koko bakomeje kubigwamo ari benshi. Nubwo byitwaye gutyo, ndahamya nashidikanya ko Imana irahari kandi Imana irakomeza irinde abaturage bahariya, mu gihe baniteguye ko intare za Sarambwe n'ubundi isaha ku isaha zishobora kubageraho rwose zikabarenganura, zikabakura muri ako kaga bakomeje gushyirwamo n'igisirikari bita ko ari icyabo. Ariko sinemeza ko ari igisirikari cyabo, kuko igisirikari kidakunda abaturage, igisirikari kitagira icyo cyitaho, icyo ngicyo ngewe ntabwo gifata nk'igisirikari. Rukumva ko ibintu n'ubundi bikomeje kuzamba. Bantu banjye, bakunzi bacu rwose, ibintu rwose ntabwo byitwaye neza mu bice biriya bice, ibintu ntabwo byitwaye neza. Kumva ko kuva saa 2 kugeza muri iki gitondo n'ubundi isasu rigikomeza guturika mu mujyi wa Uvira, ukumva ko ari ibintu biteje rwose ikibazo gikomeye, ndetse
abacanshuro ngo nibo bagaragaye bahunga bwa mbere bari guca kuri mupaka wa Kavimvira, ni mu gihe William Amuri Yakutumba we yabashije kuhava hakiri kare. Corneille Nangaa yavuze ko ntawe wabasha gukumira Alliance Fleuve Congo M23 mu cyemezo cyo gusubira Uvira. Ibi ni ibyavuzwe na Corneille Nangaa ku munsi kuri 21 z'ukwezi kwa mbere 2025. Umuyobozi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Corneille Nangaa Yoberuwo, yatangaje ko nta mbaraga n'imwe zabasha gukumira iri huriro mu gihe ryafata icyemezo cyo kongera gusubira mu mujyi wa Uvira. Ashimangira ko rifite ubushobozi bwa gisirikari buhagije bwo kugera kuri iyo ntego. Ibi yabivugiye mu nama yahuje abanyamuryango ba Alliance Fleuve Congo M23 yabereye mu mujyi wa Bukavu tariki 21 z'ukwezi kwa mbere 2025, aho yasobanuye ko mu bihe bitandukanye iri huriro ryagiye rifata ibyemezo bikomeye kandi bisaba ubwitange bigamije gushyigikira inzira y'amahoro no guteza imbere ukwizerana mu biganiro bya politike. Nangaa yagaragaje ko igihe Alliance Fleuve Congo M23 yigaruriye umujyi wa Uvira byateje impaka n'urusaku rwinshi mu gihugu no mu rwego mpuzamahanga, bityo isabwa kuvamo mu rwego rwo korohereza ibiganiro by'amahoro no kubaka icyizere hagati y'impande zitandukanye. Yagize ati mu minsi ishize mwumvise byinshi bivugwa kuri Uvira. Twavuye muri Uvira ati twavuye muri Uvira ko we yabivugaga mu rwego rwo kugaragaza ubushake bwacu, kuko inshuro nyinshi twasabwe kuhava. Ibyo twabikoze dushaka kugaragaza ko Alliance Fleuve Congo M23 idaharanira intambara ahubwo ishaka amahoro arambye. Uyu muyobozi yakomeje ashimangira ko nubwo amahoro ariyo ntego nyamukuru, Alliance Fleuve Congo ifite ingabo zifite ubushobozi buhambaye. Yabwiye abanyamuryango b'iri huriro ko mu gihe byafashe icyemezo cyo gusubira mu mujyi wa Uvira nta kabuza rirabigeraho. Ati ikidashidikanywaho nuko mufite ingabo zishoboye. Uyu munsi tuvuga ko tugiye gusubira muri Uvira twahagera kandi ko turahagera. Dufite ubushobozi bwose bukenewe, ariko sibyo dushyize imbere muri iki gihe. Alliance Fleuve Congo M23 yinjiye mu mujyi wa Uvira tariki 9 z'ukwezi kwa 12 2025, nyuma y'icyumweru kimwe yatangaje ko iwuvuyemo hashingiwe ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zayisezeranyije ko ibiganiro by'amahoro bizakomeza mu mwuka wubakiye ku bwumvikane. Tariki 17 z'ukwezi kwa mbere abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 Armée Révolutionnaire Congolaise MRDP twirwanyeho bari basigaye muri uwo mujyi bawuvuyemo burundu, mu gihe abari bategereje ko hinjiramo ingabo zitagira aho zibogamiye. Icyo gihe ingabo za Leta ya Congo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro Wazalendo, FDLR, FDNB, Imbonerakure, Mayimayi zinjiye mu mujyi wa Uvira ziwusubiza mu maboko ya Leta. Donc ni ukuvuga ngo umujyi wa Uvira wahise winjirwamo na bamwe mu barwanyi babandi bahungabanya umutekano w'abaturage. Hari igisasu cyaje guturika cyica abana. Ni mu gace ka Kibanda gaherereye muri Kaziba, ni muri teritwari ya Warungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Habaye iturika rikomeye ryahitanye abantu babiri, abana n'umwarimu witwa Bisengi na Kanyegere. Nk'uko amakuru yizewe bivuga, iri sanganya ryabaye mu gihe umutekano w'abaturage muri ako gace ukomeje guteza impungenge. Kugeza ubu imiterere n'impamvu nyakuri z'iri turika ntiziramenyekana neza kuko iperereza rikiri gukorwa. Abayobozi b'inzego
zibishinzwe barasabwa gushyira imbaraga mu iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye iri sanganya n'abarigizemo uruhare mu rwego rwo gukumiriza izindi mpanuka zishobora guterwa n'ibikoresho biturika. Abaturage bo muri Kaziba n'abaturiye mu nkengero zaho barasabwa kwitandukanya n'ibintu byose bikekwa ko bishobora kuba ibisasu, mine cyangwa ibindi bikoresho bishobora guteza ibyago. Abaturage baragirwa inama yo kudakora kuri ibyo bikoresho, ahubwo bakihutira kubimenyesha inzego zibishinzwe kugira ngo hafatwe ingamba zikwiriye zo gukumira izindi mpanuka zishobora guhungabanya ubuzima bw'abantu n'umutekano wabo muri rusange. Ahangaha rwose ni ukuvuga ibisasu bikomeje kujya biturikana abantu, ubona ko rwose ibintu bikomeje kuzamba. Ibintu bikomeje kuzamba rwose, aho ubona ko ibisasu ari byinshi kandi ibyo bisasu bikomeje kwica abantu. Muri rya jambo rya Corneille Nangaa, General Emmanuel Sultan Makenga nawe yagize icyo atangaza, ubona ko umujyi wa Uvira rwose ibintu bishobora kuza bigahinduka. Umugaba mukuru w'igisirikari cy'umutwe wa M23 uzwi kandi ku izina rya Armée Révolutionnaire Congolaise, General Major Sultan Emmanuel Makenga yatangaje ko umwaka wa 2026 uzaba uw'akazi gakomeye n'intambara ikaze. Uko twibabwiye ati urugamba niho rwajya gutangira. Yasabye abarwanyi n'abayobozi bakuru b'uyu mutwe kwitegura urugamba rurerure, avuga ko rugamije kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa yagejeje ku basirikare n'abayobozi bakuru ba M23, General Emmanuel Sultan Makenga yavuze ko urugendo uyu mutwe watangiye ragera ku ntego zarwo. Ashimangira ko urugamba bakomeje atari urwo gushaka inyungu z'abantu ku giti cyabo, ahubwo ko ari urwo guharanira impinduka za politiki, umutekano urambye n'imiyoborere iboneye muri Kongo. Yagize ati umwaka wa 2026 ni uw'akazi gakomeye, nta gusubira inyuma. Tugomba gukomeza urugamba kugeza ku ntsinzi nubwo inzira irimo imbogamizi nyinshi. Uyu muyobozi wa gisirikare yakomeje avuga ko ibibazo by'umutekano muke, ivangura, ruswa n'imiyoborere mibi bikomeje kuranga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari byo bituma umutwe ayoboye wumva ko gufata intwaro ari bwo buryo bwonyine bwo gutuma impinduka zibaho. Yongeraho ko M23 izakomeza guhangana n'ingabo za leta FARDC n'amatsinda ashyigikiye FARDC, avuga ko bafite ubushobozi n'ubushake bwo gukomeza urugamba. Ibi General Makenga yatangaje bije mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kurangwa n'intambara n'ubwumvikane buke, aho imirwano ihanganishije M23 n'ingabo za leta ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku baturage, zirimo kwimurwa mu byabo, ubukene n'ihungabana ry'umutekano. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bo mu karere no ku rwego mpuzamahanga, M23 ikomeje gufatwa nk'umutwe wigometse ku butegetsi. Ku rundi ruhande, uyu mutwe n'abawushyigikiye bawusobanura uhagurutse ugamije kurengera abaturage no gusana ibitagenda neza mu gihugu. Mu ncamake, amagambo ya General Sultan Makenga agaragaza ko umwaka wa 2026 ushobora kuba uw'indi ntambwe ikomeye mu ntambara yo murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yanaje anavuga ko ingabo zatsinze, ingabo za FARDC n'ihuriro ryabo, ababatsinze bavuga ati ababatsinze ntaho bagiye ni babandi. Kumva ko urugamba n'ubundi rukomeje gukomera kandi urugamba rukaba rukomeye rwose nk'uko ndi kubibabwira. Ibi rero ubona ko ari ibintu n'ubundi rwose biza kugira ingaruka zikomeye kuri leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo,
mu gihe rwose ubona ko urugamba ari urugamba. Urugamba ni urugamba, urugamba ntabwo ari umukino iyo urugamba rwatangiye rwose. Ariko icyo nababwira cyo nuko iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Abakunzi rero ba Intare Official, abatari bakora subscribe, mukore subscribe ku Intare Official, ubundi ibiganiro byacu bijye babagiriraho ku gihe, dukomeze dusangire ibyiza byose. Generali Filemon Yave yagize icyo atangaza avuga ku bijyanye n'ibyo aregwa. Rwose Generali Yave yaje kubivugaho, ubona ko Generali Yave rwose ibyo asaba guverinoma ya Kinshasa yakagombye kubimukorera. Generali Filemon Yave yahakanye gukorana n'u Rwanda, avuga ku bufatanye na FDLR. We aremera ko yari afitanye ubufatanye na FDLR, ariko agahakana ko adakorana n'u Rwanda. Reka mubyumve. Mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa, Lieutenant General Filemon Yave Ilunga wayoboye intara ya gatatu y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahakanye gukorana n'u Rwanda. Asobanura ko yakiriye ubutumwa bw'umuntu umushinja gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Lieutenant General Yave yatawe muri yombi muri 2022 ubwo abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 bamburaga ingabo za FARDC ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubushinjacyaha bwamushinjije ko muri ibyo bihe yavuganaga nabo muri leta y'u Rwanda. Kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere 2025, Lieutenant General Filemon Yave Ilunga yabwiye urukiko ko atigeze avugana nabo muri leta y'u Rwanda. Ahamya ko ubushinjacyaha busabwe kugaragaza ibyo bumushinja kuvugana nabo cyangwa ubutumwa buvuga ko bandikiranye badashobora kububona. Uyu musirikare yasobanuye ko icyabayeho ari uko yakiriye ubutumwa bwaturutse kuri nimero atazi nyirayo bushinja ingabo za FARDC gukorana n'umutwe wa FDLR kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Lieutenant General Yave yavuze ko uwahoze ari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru n'ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri iyi ntara, General Major Peter Chirimwami, nawe yohererejwe ubu butumwa mu gihe bari mu nama. Ati nabonye ubutumwa bwanditse budushinja gukorana na FDLR kugira ngo duhungabanye umutekano w'u Rwanda. Turangije inama, Peter Chirimwami yaje afite ubwo butumwa. Ndi gushinjwa gukoresha FDLR mu bikorwa bya gisirikari. Nabwiye Chirimwami ko ubwo twari mu nama nakiriye ubutumwa nanjye kuri telefone bw'umuntu ntazi. Uyu musirikare yatangiye kuburana tariki 19 z'ukwezi kwa 12 2025. Yasabye ko yaburanishwa adafunzwe, ariko urukiko rwasabye rusobanura ko ibyashinjwa bigikorwaho iperereza. Urumva ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barafata abagabo ngo bagiye gukora iperereza kuva muri 2022 kugeza ubu ngubu baracyakora iperereza umuntu afunzwe. Imyaka ibaye 4 Lieutenant General Filemon Yave afunzwe ari gukorwaho iperereza. Uri kumva ko iperereza rizahora ari iperereza kuzageza ryari. Uri kumva ko ibintu bitoroke. General Mwaku Mburuku Daniel
ufite nimero matrikire 1-990-4463-30 wari uyoboye 33e region militaire wapfuye ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9 2025 ndetse ari nawe wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri zone de défense ya Uvira muri zone opérationnelle ya Uvira, aracyari muri morgue. Uno munsi biteganywa ko ariho aza gushingurwa, ukumva ko amaze igihe hariya muri morgue yo muri kaya kwa Colonel Chacha. Uno munsi ari buze kubikwa. Bakunzi rero b'Intare Official, reka tubashimire tubabwira ko reka tubakanya kugira ngo mwumve munarangize ano makuru, ubundi noneho tujye gushakisha n'andi makuru n'ubundi tuza tubabwira mu kanya. Mukomeze mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga, Uwiteka akomeze kwibanira na buri wese.